پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. با پیشوایی ملت دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. имрӯз дар барнома хоруқ имрӯз ба маркази ифтихор табдил ёфт. ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва варзишгарони муваффақ дар фазои тантанавӣ қадрдонӣ шуданд. чорабинии рӯҳияи ғалаба умед ва пешрафтро боз ҳам тақвият бахшид. рушди соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати давлатӣ. Дар кишвар тадбирҳои нав барои баландбардоштани сифати таҳсил роҳандозӣ мешаванд. Аз таҳкими пойгоҳи моддиву техникӣ то дастгирии омӯзгорон ва дастовардҳои хонандагон. таҳкими муносибатҳои дӯстона ва ҳамсоягии нек қадами муҳим ба сӯи суботу ҳамдигарфаҳмӣ. тоҷикистону қирғизистон робитаҳои фарҳангиву иҷтимоиро густариш медиҳанд. чорабиниҳои муштарак, мулоқоти сокинон ва иқдомҳои нав. имкониятҳои нав, ҳосили бештар ва фаровонии маҳсулот. чӣ гуна гармхонаҳо ба рушди соҳа суръат мебахшанд? шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар ноҳияҳои водии рашт мулоқоти раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо сокинону фаъолони ҷомеа доир гардид ки зимни он нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ шарҳу тавзеҳ дода шуд. гузориш дар ин хусус. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода зимни мулоқот бо интихобкунандагони ноҳияҳои Лағш, Тоҷикобод, Раҷ ва Нуробод нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олиро шарҳу тавзеҳ доданд. дар паём самтҳои муҳими ҳаёти кишвар натиҷагирӣ гарда вазифаҳои мушаххас барои рушди кишвар ва таъмини зиндагии шоистаи мардум пешбинӣ шудааст. гуфта шуд ки барои пешрафти таълиму тарбияи насли наврас дар муассисаҳои таълимии ноҳияҳои водии рашт диққати ҷиддӣ дода шавад то сату сифати дониши хонандагон боз ҳам баланд бардошта шавад, зеро барои таҳсили онҳо биноҳои нав, синфхонаҳои кушоду бар ҳаво ва кабинетҳои фаннӣ муҳайё мебошад. дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияҳои водӣ як қатор беморхонаҳои замонавӣ бунёд шуда, ҳамаи онҳо бо таҷҳизоти пешрафти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд то беморон дар маҳалли зисташон ба табобат фаро гирифта шаванд. қайд гардид ки соҳаи асосии ноҳияҳои водии рашт кишоварзӣ ба шумор рафта, дар партави нишондодҳои паём кишоварзонро зарур аст ки баҳри таъмини сабади истеъмолӣ ва бозорҳои мамлакат майдони кишти картошка, бунёди боғҳои навро зиёд намоянд то истеҳсоли маҳсулот боз ҳам афзоиш дода шавад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар водии рашт бунёди қариб 1000 иншоот пешбинӣ шуда буд. то ҳамин давра бинокорон 80% иншоотро ба истифода дода корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимонда аз рӯи нақша идома дорад. дар охир иштирокчиёни мулоқот иброз доштанд ки мардуми водии рашт нишондодҳои паёмро сармашқи кори худ карда баҳри амалӣ шудани он аҳлона меҳнат мекунанд то кишвари азизамон боз ҳам ободу зеботар шавад.
با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2025-2026 اینچنین استفاده مقصدناک و ثمره‌ناک نیروی برق و برطرف کردن قانونشکنی‌ها در این سمت در شهر کولاب جلسه وسیع کاری با اشتراک معاون سروزیر کشور عثمانزاده عثمانعلی برگزار گردید. گزارش رحمتعلی نظری. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2025-2026 اوید به پیشگیری نصب و استفاده تجهیزات استحصال کریپتو اسعار غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده نیروی برق پس کردن تلفات نیروی برق و جمع‌آوری پررای مبلغ نیروی برق استفاده شده از حساب وزارت اداره‌های داخلدار و کاتب شورای امنیت کمیسیای کاری دائمی عمل کننده با رهبری معاون سروزیر مملکت عثمانزاده عثمانعلی تأسیس داده شده است و با این مقصد در تالار مجلس مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب جلسه کاری برگزار گردید که در آن مسئولان از پروکراتورای گنرالی، وزارت کارهای داخلی، وزارت رشد اقتصاد و سودا، اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق، رئیسان شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب و کارمندان شبکه‌های برقی شهر و ناحیه‌ها اشتراک کردند. در قسمت اول چاره بینید با مقصد آموزش حالت واقعی قرار حکومت جمهوری درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2025-2026 گروه کاری از حساب نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار ساحوی تأسیس داده شده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان سفری کاری انجام داده رفت اجرای قرار را در مؤسسه‌های معارف و تندرستی، نقلیات و مالیه، فرهنگ و کشاورزی، کارخانه‌های صنعتی، خواجگی منزلی کمونالی، جمعیت مطلوبات، شبکه‌های برق و دیگر اداره‌ها مورد آموزش قرار داده شده گزارش داخلدار به حکومت جمهوری پیشنهاد کردند. در رفت جلسه از جانب مسئولین مقامات اجرایی ولایت ختلان حسابات‌ها منظور گردید. وابسته به اجرای پررای قرار مذکور مسئولین شهر و ناحیه‌ها موظف گردیدند. در قسمت دوم چاره‌بینی از فعالیت فیلیال‌های جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کولاب در 11 ماه سال 2025 و رفت اجرای سپارش‌های داده شده از 7 می و 12 آگوست سال جاری اوید به استفاده غیر قانونی و غیر مقصدناک نیروی برق در فیلیال جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کولاب مورد بررسی قرار داده شد. وابسته به رفت اجرای سپارش‌های قبلا در جلسه کمیسیای کاری وابسته و برطرف نمودن کمبودی‌های آشکار گردیده در فعالیت فیلیال جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کولاب گزارش مسئولان پروکراتورای گنرالی، اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی، وزارت رشد اقتصاد و سودا، اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا شنیده شد. اوید به فعالیت فیلیال‌های جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کولاب در 11 ماه سال جاری و وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌ها و اجرای سپارش‌های در جلسه قبلی داده شده دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق حسابات داد. همچنین وابسته به وضع واقعی دستگاه‌های برقی، عامل‌های اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشاندهنده‌های تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده از معیار مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق تحلیل گردید. قید گردید که در 11 ماه سال جاری تلفات نیروی برق در فیلیال جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کولاب 25% را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2024 2.52% کم باشد. نوبسته از این تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه‌های برقی ناحیه‌های همدانی، خاولینگ، تیمورملیک، واسه و دنگره به نظر می‌رسد. از استفاده غیر مقصدناک نیروی برق و تلفات از معیار زیادی آن
тоҷикистон изҳори нигаронӣ карда шуд. аз рӯи ҳисоботи масъулини прокуратураи генералӣ дар маҷмӯъ дар ин давра 323 санҷиш гузаронида шуда, бо натиҷаи он баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо 3172 амр, 92 эътироз, 342 пешниҳод оварда нисбати 130 нафар шахсони масъули соҳаи барқ, аз ҷумла 23 нафар роҳбарон, 29 нафар сарнозирон, 66 нафар назоратчиёни барқ, 12 нафар баркурон ва шаҳрвандони алоҳида барои дуздии қувваи барқ, аз они худкунии маблағҳои пулӣ ва молу таҷҳизоти барқӣ, сӯистифодаи мансаб ва қаллобӣ, 241 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида 4800 нафар ба ҷавобгарии маъмурии моддӣ ва интизомӣ кашида шуда, 47 миллион сомонӣ зарари ошкоршуда аз истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ва тасарруфи молу таҷҳизот ба давлат барқарор ва бо чораҳои андешидашуда 355 миллион сомонӣ қарзи истифодаи қувваи барқ рӯёнда шудааст. барои пешгирӣ аз чунин ҳолат ва бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта, масъулини шаҳру ноҳияҳо ва кормандони шабакаҳои барқ муваззаф гардиданд. муовини сарвазири мамлакат дар ҷанбаси вохӯрӣ зикр карданд, ки танзими дурусти истифодаи нерӯи барқ танҳо бар дӯши мақомоти энергетикӣ набуда, ҳамкории зичи мақомоти маҳаллӣ, сохтории ҳифзи ҳуқуқ, бахшҳои молиявӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ зарур аст то назорат, ҳисоббаробаркунӣ ва масъулияти истифодабарандагон таъмин гарданд. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. авсофи пешво ва масири сарнавишт — ин номи асарҳои тозанашр мебошанд, ки имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон рӯнамоӣ гардиданд. дар рӯнамоии ин ду китоби пураҳамият, ки ба фаъолияти барҷаставу мондагори сарвари маҳбуби кишвар таҳия гаштанд, олимону шоирон, ходимони давлатӣ, ректорони донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳо ширкат доштанд. гузориши Масрур Меликзода дар ин хусус. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон ду асари тозанашре вобаста ба корномаҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯнамоӣ гардид, ки яке дар шакли назм ва дигаре дар шакли наср рӯи кор омадааст. бояд гуфт, ки китобе ки дар шакли назм рӯи кор омадааст, дар он шоирони маҳбубу дӯстдоштании мо вобаста ба хизматҳои мондагори пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеърҳо эҷод намуданд ва дар асари насрии он бошад ходимони давлатӣ ва дигар шахсони бароманди кишварамон вобаста ба ҷонисориҳои пешвои муаззами миллат дар роҳи эҳё сохтани як кишвари олиҷанобе бо номи Тоҷикистон дар замони муосир ва дигар хизматҳои мондагору талошҳои бисёр ҳам созандаи ин чеҳраи бисёр ҳам барозандаи таърихи навини халқи тоҷик мақолаҳо эҷод намуданд. авсофи пешво ва масири сарнавишт — ин номи асарҳои тозанашре мебошанд, ки имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон рӯнамоӣ гардид. дар рӯнамоии ин ду китоби пураҳмият олимону шоирон, ходимони давлатӣ, ректорони донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои кишвар ширкат доштанд. тавре гуфта шуд, дар китоби авсофи пешво номгӯи осори назмие дар шакли алоҳида чоп шуда ва намунаи ашъори дар нашрияҳои даврӣ, ғайридаврӣ ва давомдор интишор ёфта шомиланд. дар қисмати якуми китоби мазкур адибони шинохтаи кишвар аз ҷумла Ашур Сафар, Меҳмонбахтӣ, Бозор Собир, Гулназар Келдӣ, Камол Насрулло, Низом Қосим, Муҳаммад Ғоиб, Ҳақназар Ғоиб, Атомир Хоҷа, Раънои Мубориз, Рустами Ваҳоб, Озарахш ва дигарон шеърҳо суруданд. дар қисми дуюм бошад адабиёти насрӣ аз эҷодиёти адибони маҳбубу шинохтаи кишвар ҷой дода шудааст. китоби дуюм масири сарнавишт ном дошта, чун китоби авсофи пешво бо сифати баланд чоп шуда фарогири мақолаҳои чеҳраҳои маъруфи кишвар, ходимони давлатӣ ва аҳли илму адаб мебошад. муаллифони мақолаҳо дар сохторҳои гуногуни давлативу ҷамъиятӣ ва илмию фарҳангӣ фаъолият менамоянд, ки нигоштаҳои хешро дар асоси санаду далелҳо таълиф намуда, раванди меҳнату кӯшишҳои созанда ва бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ бисёр барозанда ба қалам додаанд. шеърҳои 60 нафар шоир ва мақолаҳои 20 нафар олиму сиёсатмадору адибро дар бар гирифтааст ва сарсухани бисёр амиқе онро оғоз мекунад. сарсухани Асадулло Раҳмон, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба
مسئله کادرها لحظه‌های بسیار جالب فکرهای بسیار عمیق ارائه شده‌اند و در تمام نوشته‌های این کتاب‌ها یک چیز احساس می‌شود صمیمیت با موضوعی که انتخاب کرده نوشته‌اند صمیمیت با شخصیت پیشوای ملت و در مجموع با ملت و دولت خود. پیش از همه تمام فعالیت و تمام پهلوهای فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، چه در پیشرفت فرهنگ، چه در ساحه دیپلماتیک و دیگر مسائل های اجتماعی و سیاسی نظر محققان بیان شدند. ما پیشنهاد می‌نماییم که کتاب‌های مذکور پیش از همه و مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، میانه کسبی و مؤسسه تحصیلات عالی کسبی پیشنهاد کردند و همچنین و کتابخانه های تمام ناحیه ها رسانده شوند، چون که هر یک خواننده، هر یک شهروند تاجیکستان میخواهد که با فعالیت سیاسی و دولتی پیشوای معظم ملت شناس شود و در وصف او شعر خواند. نشر گردیدن کتاب‌هایی که فراگیرنده تمام دستاوردهای تاجیکستان صاحب استقلال زیر سروری خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشند یک خدمت ارزشمند و یک اقدام بسیار نجیب است که از جانب مرتبان آن با میل و خواهش سرشار و محبت و صداقت به آب و خاک وطن انجام داده شده است. برای هر یک ما زندگی نامه پیشوای معظم ملت هر روز، هر ساعتی کاری، هر روز فعالیتشان، هر ماه، هر یک سالی فعالیت کاری پیشوای معظم ملت این یک کتاب است، یک داستان است، این یک سرچشمه هست که ما باید از آن الهام گیریم و هر نفری که اهل قلم است امروز، اهل ایجاد است و هر تاجیکستانی امروز وظیفه ایمانی و وجدانی و انسانی ما همین است که در پیروی به همین سیاست اولا کار فعالیت کنیم، دوم ایجاد کنیم، سوم اوصاف همین پیشوا همین سیاست باشیم. با اندیشه محققان کتاب‌های تازه‌نشر اوصاف پیشوا و مسیر سرنوشت برای خوانندگان و دانشجویان تمام زینه‌های تحصیلات و آموزگاران و محققان همچون دستور و راهنمای علمی نیز خدمت ارزشمند خواهند کرد. در شهر خوروغ مراسم قدردانی غالبان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من و مسابقه‌های ورزشی دایر گردید. گزارش در این خصوص. سوهای معارف در سیاست داخلی مملکت چون سوهای افضلیتناک و پیشبرنده جامعه موقع گرفته در رشد و پیشرفت تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نقش کلیدی دارد. در تئاتر ولایتی به نام مهربان نظرو شهر خوروغ مراسم قدردانی غالبان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من و مسابقه‌های ورزشی دایر گردید. در پیشتاق تئاتر ولایتی نمایش دستاوردهای سوهای معارف و ورزشی به مرز گذاشته شدند. باید قاعده بود که سال 2025 برای معارف ولایت سال پر از دستاوردها می باشد که اولین در تاریخ صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان معارف ولایت توانست که در این سال زیاده از 400 مدال را در آزمون المپیادهای بین المللی به دست آورد که این یکی از بزرگترین دستاورد برای سوهای معارف می باشد. باید گفت که دوام سال 2025 144 نفر در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت اشتراک نموده سزاوار 11 جای گردیده. 70 نفر در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من شرکت ورزیده 10 جای نمایان را اشغال نمودند. از حساب ورزشکاران باشد در مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی 285 مدال را به دست آوردند. طول 4 سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینات خواندن و ایجاد کردن اشعار ادبیات کودکان، نورسان و آثار شفاهی اشتراک میکنم. خوشبختانه امسال سزاوار جای سوم گردیدم. خوشبخت از آنم که امروز سخن را از کتاب آغاز میکنم. کتاب به انسان دانش، ذکاوت،
علم، معرفت و تربیت نیک میبخشد. با تشبث و دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی کشور در تمام گوشه و کنار کشور محبوبمان از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان انشاءات ورزشی با سطح و صفت بلند ساخته مورد بهره برداری قرار داده میشوند. عین زمان در ولایت برای رشد تربیت جسمانی و ورزش 451 انشاءات ورزشی فعالیت دارند. تنها سال 2025 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مساعدت صاحبکاران وطن دوست در شهر و ناحیه‌های ولایت 21 میدانچه و 2 تالار ورزشی بنیاد شدند. مراسم قدردانی غالبان آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من و مسابقه‌های ورزشی در وضعیت متنتن به وقوع پیوست. در چاره‌بینی اینچنین دسته والیبال بازان نورسان و زنان و دیگر ورزشکاران مکافاتانیده شدند. در چاره‌بینی چمپیون جهان از نمود گشتین ملی جایزه‌دار مسابقه‌های بین‌المللی میر محمد شکر محمدов با شاه جایزه و تحفه خاطروی در وضعیت متنتن قدردانی گردید. در انتهای چاره‌بینی برنامه رنگین کنسرتی پیشکش اهل تالار گردانده شد که خاطره اشتراکداران را شاد و مسرور نمودند. وضع واقعی قانونیت و ترتیبات حقوقی بهتر گردیده شماره عمومی جنایت‌ها نظر به همین دوره سال گذشته کم شده است. این نقطه ضمن جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه ابراز گردید. گزارش در این خصوص وابسته به натиҷаҳои соли 2025 дар толори маҷлисгоҳи бинои раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ҷаласаи ҷамъбастии шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри душанбе баргузор гардид. дар кори ҷаласа аъзои шӯрои ҳамоҳангсозӣ роҳбарону намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр ва дигар шахсони масъул ширкат намуданд. дар ҷаласа асосан натиҷаҳои ҷамъбастии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри душанбе дар самти таҳкими қонуният тартиботи ҳуқуқӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соли 2025 мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри душанбе фаъолияти худро дар асоси низомнома дар бораи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ки бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 феврали соли 2025 тасдиқ гардида буд амалӣ менамояд. дар ҷараёни ҷаласа зикр карда шуд ки дар соли 2025 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон таҳкиму густариши қонуният ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо чораҳои мушаххас андешиданд бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ чорабиниҳои густурдаи таблиғотӣ баргузор гардидааст. таҳлили натиҷаи фаъолияти муштараки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр нишон медиҳад ки вазъи воқеии қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ беҳтар гардида шумораи умумии ҷиноятҳо назар ба ҳамин давраи соли гузашта кам шудааст. дар ҷаласа ҳамзамон ба масъалаи риояи қонунгузории энергетика истифодаи самараноки нерӯи барқ пешгирии ҳолатҳои дуздӣ барқарор намудани маблағҳои қарзи истифодаи он таҳлили вазъи ҷинояткорӣ мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм муқовимат бо коррупсия ҷинояткорӣ байни ноболиғон риояи талаботҳои қонунгузорӣ дар бораи танзими ҷашну маросим ва меъморию шаҳрсозӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. гуфта шуд ки соли 2026 шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри душанбе фаъолияти худро дар мубориза бо таҳдидҳои муосир рушди шаклҳои нави ҷинояткорӣ ва истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ аз соли сипаригаштаи 2025 дида боз ҳам тақвият медиҳанд. дар фарҷоми ҷаласа бо итминони комил иброз карда шуд ки бо дарки масъулиятшиносиву иродаи қавӣ ва бо садоқат ба обу хоки меҳани аҷдодӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри душанбе дар соли ҷадид низ вазифаҳои аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ гузошташударо бо сарбаландӣ иҷро намуда дар таҳкими қонуният тартиботи ҳуқуқӣ ва амнияти ҷомеа саҳми арзандаи хешро хоҳанд гузошт.
در نظام دولتداری معاصر جمهوری تاجیکستان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری نه تنها سند سیاسی بلکه دارای اهمیت عمیق فلسفی، معنوی و متدولوژی رشد دولت میباشند. این سند مجموعه اندیشه‌هایی را تجسم می‌کند که سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را معین نموده دورنمای رشد سمت‌های مختلف دانسته می‌شود. همکاران ما گزارش می‌دهند. در همایش مسئولین کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، نمایندگان شورای کهنسالان و فعالان حرکت اشتراک نمودند. تاکید گردید که سال 2025 برای حرکت مرحله پرمحصول و نتیجه بخش بوده. فعالیت آن با تطبیق سیاست دولتی وحدت ملی، تحکیم ثبات جامعه و بلند برداشتن معرفت سیاسی و شهروندی اهالی روانه گردیده است. قسمت مهم همایش با شهر و توضیح نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بخشیده شد. اشتراکچیان مضمون پیام را همچون برنامه مکمل رشد دولت و جامعه ارزیابی نموده سمت‌های کلیدی سیاست داخلی و خارجی را مورد تحلیل قرار دادند. با تاکید اشتراکچیان چهاربینی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تحکیم وحدت ملی، رشد استوار اقتصادی، عدالت اجتماعی، بالا بردن سطح معرفت سیاسی و مسئولیت شهروندی روانه شده است. اعضای حرکت ضرورت اجرای دستور و هدایت‌های پیام را وظیفه هر فردی خودآگاه و خودشناس دانستند. پیام قوی‌ترین رکن فلسفه امور دولتداری ما است. باعث سعادت و افتخارات زیاد است که امسال نیز از شرافت استقلال کامل و وحدت ملی پیام با یک احساس بلند ملی و میهنی و مهارت والای سخنوری و سخنسنجی از طرف پرزیدنت محبوب کشور ما محترم امامعلی رحمان ارائه گردید. قابل قید است که در برابر دیگر مسائل مبرم با نظر داشت اهمیت فوق‌العاده داشتن پدیده وحدت ملی با تحکیم و گسترش یافتن صلح و ثبات، اتحاد، همگرایی دقت ویژه داده شد. در ادامه چهاربینی رونمایی جلد 37 کتاب وحدت دولت پرزیدنت برگزار گردید. این اثر همچون ادامه سلسله کتاب‌های وحدت دولت پرزیدنت، مرحله‌های مهم دولتسازی، رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه، سیاست صلح‌جویانه و نقش پیشروی ملت را در رشد تاجیکستان صاحب استقلال در بر میگیرد. همچنین تذکر داده شد که کتاب مذکور میتواند همچون منبع مهم تاریخ و سیاسی برای عالمان، دانشجویان و اهل جامعه خدمت نموده در تحکیم خودشناسی ملی و ارزش‌های دولتداری نقش مهم بازد. کتابی که امروز تحت عنوان دولت وحدت پرزیدنت با تشبث حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با دست خواننده جلد 37 او میرسد، یک شاهکار پرغناوت، یک تکیه‌گاه فکری و یک آینه حافظه تاریخی است که با افتخار سال جدید، سال پیش آمده، یعنی سال وسعت بخشیدن سازندگی و آبادانی و گسترش و تقویت خودشناسی و خودآگاهی ملی ارمغان ارزنده و شایسته است. زیرا ملتی که هویت و خودشناسی ملی خود را بر مبنای دانش و خرد شکل می‌دهد، در برابر تهدیدها استوارتر، در مقابل پیامدها و چالش‌ها و حوادث جهانی شوی هوشیارتر و در راستای کوشش تحولات و پیشرفت روزافزون و آینده‌نگری استوارتر قدم برمی‌دارد. همایش با نتیجه‌گیری عمومی و اظهار آمادگی اشتراکچیان جهت سهام‌گذاری در تحکیم صلح و وحدت ملی، رشد دولتداری ملی و پایداری جامعه شهروندی به انجام رسید. با ابتکار کمیته کاربازانان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حاشیه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی که 16 دکبر سال روان ارائه گردید، همایش زنان و دختران تحت عنوان زنان در محور پیام و جلسه یکم شورای جمعیتی زنان تاجیکستان برگزار شد. در همایش نمایندگان وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، رئیسان شوراهای زنان و مسئولان ساختارهای کاربازانان از شهر دوشنبه،
ولایت ختلان و یک قطار شهر و ناحیه‌های کشور اشتراک نمودند. در همایش نقطه‌های مهم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یادآوری کرده شد. تاکید شد که در پیام سمت‌های مهم سیاست داخلی و خارجی کشور از جمله رشد اقتصاد، صنعت، علم و معارف، امنیت و بلند برداشتن نقش زنان در جامعه معین گردیده است. با تاکید اشتراکچیان چهاربینی، حکومت کشور با بلند برداشتن مقام زنان و بانوان و جلب آنها به وظیفه‌های راهبری کننده توجه مخصوص ظاهر نموده این سیاست را من بعد نیز ادامه می‌دهد. همزمان تاکید شد که کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در پرتو دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یک قطار سلسله چهاربینی‌های معرفتی و اطلاعاتی و ترغیباتی را در بین اهالی راه اندازی می‌نماید. در مؤسسه دولتی علمی مرکز آموزشی پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان همایش آموزشی برگزار گردید. همایش با آموزش نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور بخشیده شده در آن عالمان، محققان و مسئولین مؤسسه اشتراک نمودند. ابراز گردید که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی همچون حجت استراتژی دولتی با دستاوردهای مهم و رویدادهای تاریخی از جمله در ساحه حفظ محیط زیست، آب و پیریخ‌ها ارائه گردید. موضوع حفظ پیریخ‌ها، آموزش علم‌های کریوسفера و عملی سازی تشبس‌های بین‌المللی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم اهمیت استراتژی و جهانی دارد. تاکید گردید که پیریخ‌ها یکی از منبع‌های اساسی آب صاف و ذخیره‌های طبیعی برای تاجیکستان میباشند. ضمن همایش عالمان و مسئولین جهت تطبیق دستور و سفارش‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی در ساحه علم و تحقیقات پیریخ‌ها تبادل نظر نمودند. در لیسه کسبی تکنیکی نقلیاتی راه آهن شهر دوشنبه با ابتکار کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش علمی نظریوی تحت عنوان رشد ساحه تحصیلات ابتدایی کسبی در پیام دایر شد. در چهاربینی نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری وابسته به رشد تحصیلات ابتدایی کسبی، تحکیم زمینه حقوقی و معیاری و بلند برداشتن صفت آماده نمودن متخصصان جوابگو به طلبات بازار مهنت مورد آموزش قرار گرفت. از جانب اشتراکچیان معروضه‌ها دایر به مسئله‌های رشد انفراساختار مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی، تکمیل برنامه‌های تعلیمی، بلند برداشتن سطح کسبی آموزگاران و جلب جوانان به کسب و هنرهای استحصالی از جمله ساحه نقلیات راه آهن پیشنهاد گردید. در ادامه همایش مبادله افکار صورت گرفته پیشنهادها جهت باز هم ثمرناک تطبیق نمودن نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت در ساحه تحصیلات ابتدایی کسبی منظور کرده شدند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ бо муроҷиат ба падару модарон иброз доштанд ки агар мо хоҳем ки давлати пешрафта ватани обод ва зиндагии осуда дошта бошем бояд кӯшиш кунем ки фарзандонамон соҳиби саводу дониш ва касбу ҳунар шаванд. мо бояд талош намоем ки онҳо дар зиндагии ояндаи худ яъне ҳаёти мустақилонаашон азият накашанд. роҳбари давлат ҳамчунин бо таваҷҷӯҳ ба пешрафти бесобиқаи илму техника ба роҳ мондани усулҳои пешрафтаи таълиму тарбияро муҳим арзубӣ намуданд. гузориши абдуваҳоби абдусаттор аз шаҳри Бустон. ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд, соҳибкасбу соҳибҳунар, соҳибмаърифату соҳибфарҳанг дур аз таассубу хурофот, ватандӯсту ватанпараст ва дорои ҳисси баланди худшиносии миллӣ вобастагии амиқ дорад. ин нуктаро президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ ёдовар шуда дар шароити пешрафти илму техника баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон ва ба роҳ мондани усулҳои пешрафтаи таълиму тарбияро тақозо намуданд. бо таваҷҷӯҳ ба таъкидҳои роҳбари давлат дар шаҳри Бустон барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбия бо дастгирии ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои замонавӣ таъсис дода мешаванд ки дорои воситаҳои техникӣ ва асбобҳои аёнии муосир мебошанд. пешвои миллат ҳамеша дар ҳамаи паёму суханрониҳояшон доир ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир мекунанд ва соҳаи маорифро яке аз соҳаи афзалиятнок
حسابیدند. اینچنین قید کردند که ما مکتب را همچون بارگاه علم و خرد و دانش و توانایی و آموزگار را همچون شخصیت آینده ساز و مفکوره ساز اعتراف کرده منتظم به آنها توجه به اندازه ظاهر می نماییم. در واقع غمخواری های پدرانه پیشوای ملت برای بلند برداشتن سطح و صفت دانش زمینه با اعتماد فراهم می آورد. طبق معلومات در شهر بوستون در دوام 5 سال تطبیق برنامه تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی 41 کابینت فنی و 3 آزمایشگاه مورد بهره برداری قرار داده شده است. تنها در سال 2025 تأسیس و مجهزسازی 8 کابینت فنی امکان داد که نقشه پیش بینی شده پورا اجرا گردد. مجهزسازی کابینت‌های فنی آزمایشگاه‌های مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با تجهیزات نوی تکنیکی، اسباب‌های برقی، ریاکتیوها و دیگر لوازمات لابراتوری پیش از همه در بلند برداشتن صفت آموزش فن‌های طبیعی ریاضی زمینه گذاشت. در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقمی 4 شهر بوستان 1235 نفر خوانندگان تحصیل نموده ایستادند. 6 عدد کابینت‌های فنی مجهز گردانیده شده. در سال تحصیل 2025-26 کابینت فن متماتیک مجهز گردانیده شده است. فراهم آوردن چنین شرایط باعث آن شد که تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و المپیاده‌های سطحی منطقوی و بین‌المللی فعالانه اشتراک نموده سزاوار جای‌های افتخاری گردند. بنده بجز از غالبیت در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، اشتراکچی المپیاده‌های گوناگون از قبیل المپیاده‌های زبان و ادبیات، الگبرا و گئوگرافیا می باشند. همزمان برای آزمون نوبتی جمهوریوی شاهنامه‌خوانی که در سال 2026 برگزار می گردد آمادگی دیده ایستادند. آموزگاران ابراز داشتند که تشکیل و مجهزسازی کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های تعلیمی و تکمیل راه و اصول‌های تعلیم تأثیر رسانیده سطح دانش خوانندگان را بالا می‌برد. همزمان همگیرایی تعلیم و تربیت، حفظ محیط زیست و انتخاب کسب و هنر را تأمین می‌نماید. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر بوستون، اخبار. در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد جهت تطبیق برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردند. بازآموزی آموزگاران فن‌های زبان‌های خارجی و تیار کردن کادرهای صاحب اختصاص از عملی شدن برنامه در مؤسسه‌های تعلیمی شهادت می‌دهد. گزارش در این خصوص. در ناحیه نورآباد 82 مؤسسه تعلیمی فعالیت داشته. سالهای آخر از حساب ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور آموزگاران زبان‌های روسی و انگلیسی به کار جلب گردیدند تا آموزش زبان‌ها در سطح طلبات برنامه‌های تعلیمی به راه مانده شود. عین زمان در مؤسسه‌های تعلیمی 53 نفر آموزگاران زبان روسی و 50 نفر آموزگاران زبان انگلیسی به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول می‌باشند. از جمله سال جاری با مقصد بلند برداشتن مهارت کسبی 24 نفر آموزگاران زبان‌های روسی و انگلیسی از کورس‌های تکمیل اختصاص گذشته 38 نفر دانشجو از حساب ختم کردگان مؤسسه‌های تعلیمی همچون دانشجو با آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی تحصیل دارند. در بیشتر مؤسسه‌های تعلیمی کابینت‌های فنی زبان‌های روسی و انگلیسی عمل نموده آموزگاران از راه و اصول‌های معاصر تعلیمی و استفاده عیانیت به خوانندگان درس می‌دهند تا سویه دانش و ذخیره لغوی خوانندگان پای گردیده شوق و رغبت خوانندگان با آموزش زبان‌های خارجی بیشتر گردد. اصلاً برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 با مقصد آن قبول گردیده است که مشکلات موجوده را در ساحه تعلیم فنها نشان داده رشد تحصیلات بسیار فرهنگی و بسیار زبانی نسل نورس را تامین نمایند. با این مقصد در مؤسسه‌های تعلیمی برای باز هم بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان جهت آموزش زبان خارجی
محفل‌های فنی عمل نموده آموزگاران به خوانندگان صاحب استعداد و بالیاقت درس‌های علاوگی می‌گذرانند تا مهارت و ملکه سویه دانش آنها باز هم بیشتر و خوبتر گردد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در دوره نقشه چورابینی‌های فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه برای کم نمودن بارناکی خطهای برقی بلندشدت 220 کیلوولت، تامین نمودن اهالی با نیروی برق، ساختمان خط برقی بلندشدت هوایی 110 کیلوولت‌ی نو از زیرایستگاه برقی رفشن تا زیرایستگاه برقی شهر نو جریان دارد. تفصیلات در گزارش نوبتی. در خدمترسانی فیلال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه 3 عدد گروه خدمترسانی منطقوی و زیاده از 52 عدد زیرایستگاه برقی 500 220 110 کیلوولت، خطهای برقی هوایی انتقال شونده 110 220 500 کیلوولت با درازی 1733 کیلومتر موجود میباشند. در همین زمینه از جانب مسئولین دوام چند سال اخیر در سمت تامین و نفس‌سازی زیرایستگاه برقی و عوض نمودن ترانسفورماتور کم مقدار با ترانسفورماتور بلند شدت تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. با زیاد شدن استفاده برندگان نیروی برق و جهت به مشکلی تامین نمودن اهالی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای کم نمودن بارناکی خطهای برقی بلندشدت 220 کیلوولت و ثمربخش تامین نمودن اهالی با انرژی برق، ساختمان خط برقی بلندشدت هوایی 110 کیلوولتی نو از زیرایستگاه برقی روشن تا زیرایستگاه برقی شهر نو 2 در یک مدت کوتاه 220 135 کیلوولت را در اساس لایحه آغاز نموده است. موافق لایحه خط برقی بلندشدت هوایی 110 کیلوولتی لایحه‌ای زیرایستگاه برقی روشن تا زیرایستگاه برقی شهر نو 2 با درازی عمومی 25 کیلومتر عبارت میباشد. عین حال در خط برقی هوایی لایحه‌ای 115 عدد پایه گذاشته شده از پایه رقم 1 تا پایه رقم 54 ناقل‌ها در 3 فاز نصب کرده شده است. عین زمان ما در ساختمان خط‌های استراتژی مهمی که برای کم نمودن بارناکی زیرایستگاه برقی دریاکنار خطهای هوایی 220 کیلوولتی بایغازی دریاکنار اینچنین خط هوایی 10D MPG دهم و زیرایستگاه برقی دریاکنار پیش بینی گردیده است قرار داریم. خط هوایی از 115 پایه عبارت بوده، عین زمان همه پایه ها وصل گردیدند. در فاصله 1 تا 63 ناقل ها نصب گردیده، باز در 50 عدد پایه دیگر ناقل ها باید نصب گردند. ما در فصل سرما کوشش داریم که ساختمان خط هوایی مذکور را تیزتر به انجام رسانیم. خط هوایی مذکور برای کم نمودن بارناکی که خطهای هوایی 220 کیلوولت در فصل سرما بارناکیشان زیاد میشود پیش بینی گردیده است. کارمندان خدمات شبکه بلندشدت هوایی کوشش نموده ایستادند که ناقل ها را نصب نموده ساختمان خط برقی هوایی لایحه‌ای را پورا به انجام رسانند. طبق اطلاع مسئولین فیلال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه با مقصد بازم بهتر نمودن خدمت‌رسانی به اهالی جهت تامین آنها با نیروی برق و سریع برطرف نمودن صدمه‌ها که باعث به برق ماندن اهالی می‌گردند با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای رفع مشکلات در این ساحه چاره‌های به‌تأخیر می‌اندیشد. دوستی و همسایگی نیک از ارزش‌های والای انسانی به شمار می‌رود. تاجیکستان و قرقیزستان را نه تنها هم مرزی بلکه تاریخ مشترک، عنعنه‌های همسان و رشته‌های مستحکم فرهنگی با هم می‌پیوندند. با همین هدف جهت تحکیم مناسبت‌های دوستانه و گسترش همکاری‌های فرهنگی بین دو خلق، فستیوال دوستی خلق‌های تاجیک و قرقیز برگزار گردید. این چاره‌بینی به منبر معرفی فرهنگ، صنعت و سنت‌های ملی دو کشور تبدیل یافته، فضای همدیگر فهمی، صلح و دوستی را باز هم تحکیم بخشید. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی ما. با مقصد تحکیم رابطه‌های فرهنگی، گسترش همکاری‌های دوستانه و تحکیم مناسبت‌های نیک همسایگی میان خلق‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در شهر بادکن جمهوری قرقیزستان فستیوال دوستی خلق‌های تاجیک و قرقیز برگزار گردید. مقصد اساسی فستیوال وسیع نمودن جهانبینی نسل جوان، تحکیم همدیگر فهمی بین جوانان منطقه‌های نزدیک سرحدی، رشد حس مسئولیت شهروندی و تربیت در روحیه وطن دوستی، ترغیب ارزش‌های فرهنگی و معنوی
манавии халқҳо, анъанаҳои меҳмоннавозӣ, инчунин пешбурди сулҳу субот ва дӯстӣ дар байни ҷавонони ду кишвари ҳамсоя мебошад. Дар раванди фестивал намояндагон аз шаҳри Исфараи ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳри Боткени ҷумҳурии Қирғизистон иштирок намуда барномаи фарҳангӣ пурмуҳтаво ва рангинро пешкаши иштирокчиён ва меҳмонон гардониданд. санъаткорон бо иҷрои сурудҳои миллӣ, рақсу оҳангҳои мардумӣ, намоишҳои фолклорӣ ва барномаҳои саҳнавӣ анъанаҳои ғании фарҳангии ду халқро муаррифӣ намуданд. ҳамзамон ҳунарҳои мардумии ду кишвар бо намоиши маҳсули дастони худ аз ҷумла гулдӯзӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ, бофандагӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои анъанавӣ ширкат варзида сатҳи баланди ҳунармандӣ ва мероси фарҳангии миллиро ба тамошобинон муаррифӣ карданд. намоиши таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва либосҳои суннатӣ ташкил гардида меҳмонон бо фарҳанги ғании ҳар ду халқ аз наздик шинос шуданд. бояд гуфт ки муҳимияти ҳифз ва таҳкими ҳусни ҳамҷаворӣ ва робитаҳои мутақобилан судманди ду кишвари ҳамсоя Тоҷикистону Қирғизистон ки дар асоси арзишҳои умумии рӯҳонӣ ва анъанаҳои ғании дӯстӣ бунёд ёфтанд ва эҳтироми мутақобила ки аз қаъри таърих реша мегиранд, борҳо зимни мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров таъкид гардида буд. фестивал дар фазои дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми мутақобил баргузор гардида барои таҳкими ҳамкориҳои минбаъдаи фарҳангӣ, табодули таҷриба миёни аҳли фарҳанг ва рушди робитаҳои дуҷониба заминаи мусоид фароҳам овард. Очень рада за организацию этого фестиваля. Надеюсь, этот фестиваль очень укрепит дружбу между двумя государствами, между двумя областями. Это Баткен и Худжанд. Очень рада. дар анҷоми фестивал бо назардошти саҳми арзанда ва иштироки фаъолона иштирокчиён бо дипломҳо, сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардида шуданд. намояндагони шаҳри Исфара зимни иштирок дар фестивал иброз доштанд ки чунин чорабиниҳо ба таҳкими боварӣ, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ миёни мардумони тоҷику қирғиз мусоидат намуда барои таҳкими сулҳу субот дар минтақа нақши муҳим доранд. таъкид гардид ки ҳамкориҳои фарҳангӣ метавонанд заминаи мустаҳками рушди муносибатҳои некро дар сатҳи маҳаллӣ фароҳам созанд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Боткенти ҷумҳурии Қирғизистон. Ахбор. дар ноҳияи Роштқалъа ба бунёди паркҳои технологӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. ҳоло дар ноҳия корҳои сохтмонӣ дар парки дуввуми технологӣ ки аз 7 корхона иборат мебошад бо маром ҷараён дорад. тафсилот дар гузориши навбатӣ. дар марҳилаи нави рушди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат аз ҷумла саноаткунонӣ бо суръати кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида дар шаҳру ноҳияҳои вилоят паркҳои технологӣ бунёд гардиданд. дар ноҳияи Роштқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ соли равон корхонаҳои нав дар ҳудуди парки технологӣ ифтитоҳ гардиданд. моҳи ноябри соли равон барои бунёди парки дуввум дар мавзеи савири маркази ноҳия боз иқдом гузошта шуд. дар ояндаи наздик дар инҷо корхонаи мебелбарорӣ, корхонаи коркарди ангад ва истеҳсоли маҳсулот аз он, корхонаи истеҳсоли мебели миллӣ, корхонаи истеҳсоли армуғон ва созҳои миллӣ, корхонаи коркарди чӯбу тахта, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ ва ширӣ, инчунин корхонаи коркарди меваи хуч бунёд меёбанд. дар ноҳия иншоотҳои беш таъйиноти гуногуни иқтисодӣ иҷтимоӣ сохта ва истифода дода шуданд. дар соли 2025 бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи саҷайхои ҷамоати Қурбоншоҳ Гадалиев 6 адад корхонаи муосир мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. дар маркази ноҳия боз 6 адад дигари корхонаи парки технологӣ ба нақша гирифта шудааст. айни ол корҳои сохтмонӣ идома дорад. барои пешбурди корҳои бунёдӣ масолеи сохтмонӣ бидуни оҳану арматура дар худи корхонаҳои парки технологӣ омода карда мешаванд. имрӯзҳо хиштҳои сементӣ аз парки технологии мавзеи саҷед дастрас карда мешавад. дар пешбурди корҳои бунёдӣ бошад бошандагони худи ноҳия самгузор мебошанд. бо анҷоми корҳои бунёдӣ дар ин иншооти барои хоҷагии ноҳия муҳим дар
дар арафаи таҷлили 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз чандин сокинон соҳиби ҷои кор гардида тарҳи маркази ноҳияро боз як иншооти замонавӣ ҷилои тоза мебахшад. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Рошқала. Ахбор. бо мақсади дар фасли сармо таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулот ва сабзавоти тару тоза, деҳқонони шаҳри Турсунзода майдони гармхонаҳоро зиёд ва ҳаҷми маҳсулотро афзун менамоянд. Аз фаъолияти гармхонаҳо дар шаҳр ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар шаҳри Турсунзода ҷиҳати бештар намудани гармхонаҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад, ки ин омил барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозорҳо бо маҳсулоти тару тоза мусоидат менамояд. тибқи иттилои масъулини раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода, имсол майдони умумии гармхонаҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 77 гектарро ташкил медиҳад, ки дар онҳо асосан помидору бодиринг, ниҳолони сабзавоти гуногун парвариш меёбанд. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 77 гектар гармхона, аз он 58 гектар дар хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд буда. барои таъмини маҳсулотҳои тару тозаи маҳаллӣ аллакай гармхонаҳо барои парвариши ниҳолҳо ва кишти помидор, булғорӣ ва дигар намуди сабзавотҳо аллакай омода дида истодаанд. кишоварзони шаҳри Турсунзода зиёда аз 13450 гектар заминро дар ихтиёр доранд, ки аз ин миқдор 8890 гектар обӣ мебошад. дар кишти тирамоҳӣ бошад имсол дар майдони зиёда аз 520 гектар пиёз ва дар боқимондаи заминҳо карам, гулкарам, сабзӣ ва ниҳолони пиёз парвариш меёбанд. имрӯзҳо аҳли заҳмат ва саҳмдорони хоҷагиҳо бо дасту дили гарм меҳнат менамоянд, зеро онҳо сари вақт бо маоши хуб таъмин ҳастанд. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода ҳар як ваҷаб заминро оқилона ва мақсаднок истифода бурда, бо ин роҳ ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро афзун ва сабади истеъмолии мардумро ғанӣ мегардонанд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Ахбор. бо мақсади беҳтар намудани роҳҳои чорвогузар, инчунин баландбардоштани самаранокии фаъолияти чорводорӣ, имрӯз дар шаҳри Душанбе мошинҳои махсус бо иқтидори интиқоли то 450 сар чорвои хурд муаррифӣ гардид. гузориш дар ин хусус. бо мақсади ҳифзи муҳити зист ва таъмини рушди устувори соҳаи чорводорӣ, маркази татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар доираи сиёсати давлатии ҳукумати кишвар ба роҳ мондааст. дар доираи татбиқи лоиҳаи барқарорсозии устувори ландшафтҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қадор тадбирҳои муҳими экологӣ ва иқтисодӣ роҳандозӣ шуданд. ҳадафи асосии лоиҳа беҳтар намудани ҳолати муҳити зист, барқарорсозии чарогоҳҳо, ҳифзи гуногунии биологӣ ва рушди устувори соҳаи чорводорӣ мебошад. дар ҷумҳурӣ саршумори чорво сол то сол зиёд шудааст ва аз тарафи рондани чорво ба чарогоҳҳои тобистона ва зимистона дар роҳҳо хисороти зиёд мерасанд ва дар оянда хуб мешавад ки чорво ба воситаи нақлиёт, яъне ки дар як соатҳои муайян кашонда шавад, ҳам талафоти чорво кам мешавад, ҳам вазни чорво дар як ҳолати муқаррар мемонад ва хисороте ки ба муҳити зист аз тарафи атҳарое ки ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ворид мешаванд мерасад, аз ин эмин медорам. дар доираи лоиҳа инчунин барқарорсозӣ ва идоракунии ҳамгироҳии чарогоҳҳо иқтидори муассисаи давлатии трести чарогоҳу мелиоративӣ тақвият дода шуд. бо ин мақсад корхона бо техника ва таҷҳизоти зарурии кишоварзӣ таъмин гардид. бо мақсади кӯчонидани чорво аз чарогоҳҳои мавсимӣ мошинҳои махсус бо иқтидори интиқоли то 450 сар чорвои хурд харидорӣ гардид. тадбирҳои амалигарида барои беҳтар намудани роҳҳои чорвогузар инчунин ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти чорводорӣ мусоидат мекунад. терроризму экстремизм зуҳуроти номатлуб ва хатарзо буда ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. чунин вазъи пуртазоди ногувор ҳар як фарди худогоҳу хештаншиносро водор менамояд ки ҳушёриву зиракиро аз даст надода дар муқобили ин гуна зуҳурот бо донишу маърифат ва ҷаҳонбинии хеш истодагарӣ намояд. вобаста ба ин мавзӯъ дар ноҳияи 5 ҳамоиши илмӣ назариявӣ доир гардид. гузориш дар ин хусус.
استقلال دولتی، صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی کشور برای خلق شریف تاجیکستان آسان به دست نآمده است. برای پاس داشتن و حفظ نمودن مرز کشور و چنین نعمت بزرگ هر یک ما را ضرور است که در همه حالت از خود دلیری و زیرکی نشان داده در حفظ یکپارچگی میهن حصه گذار باشیم. این نکته در جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق ناحیه 5 که عاید به مقاومت با تروریسم و اکسترمیسم برگزار شد ابراز گردید. در کار شورا مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه 5، ریاست کمیته دولتی امنیت ملی و دیگر اعضایان شورا اشتراک کرده دایر به طلبات‌های استراتژی مقاومت با تروریسم و اکسترمیسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 رعایت قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عاید به مقاومت با اکسترمیسم و تروریسم، پیشگیری شامل شوی شهروندان و جوانان به حزب و حرکت‌های اکسترمیستی و تروریستی که فعالیتشان در حدود جمهوری تاجیکستان منع است مورد بررسی قرار داده شد. قید گردید که امروز جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها بر مقابل چنین ظهورات خطرزا یعنی تروریسم و اکسترمیسم بهره پایدار و استوار نگاه داشتن صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی اهالی مملکت تمامی چاره‌های ضروری را می‌اندیشد. مشاهده‌ها نشان می‌دهند که شماره زیادی اعضایان حزب و حرکت‌های تندرو را نفران ناآگاه از مقصدهای غرضناک چنین تشکیلات‌ها در بر می‌گیرد. حقوق‌شناسان عاید به تروریسم و افراطگرایی بیان داشتند که تروریسم این صادر نمودن عمل‌هایی می‌باشند که به آدمان خطر زیادی را به میان آورده مقصد قدرت‌خواهی، دارایی، ویران نمودن ترتیبات، به طرز آوردن اهالی و یا رسانیدن تأثیر بهر قبول قانون و قرارهای حاکمیت میباشد. امروز که تمام مردم تاجیکستان در یک فضای صلح و ثبات عمر به سر میبرند، میباید به قدر این همه دستاورد و پایداری استقلال دولتی رسیده جهت رشد و نموی میماده مملکت از خود نقشی بارز گذارند. در کمیته ملی المپیای تاجیکستان مجلس عمومی غیر نوبتی انتخاباتی تشکیلات جمعیت فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان برگزار گردید. در کار جلسه نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش، مسئولین و اعضای فدراسیون، مربیان، ورزشکاران و دیگر شخصان مسئول اشتراک نمودند. شرح بیشتر در تهیه همکاران ما. در کمیته ملی المپیای تاجیکستان مجلس عمومی غیر نوبتی انتخاباتی تشکیلات جمعیتی فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان برگزار گردید. در کار جلسه نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش، راهبریت و اعضای فدراسیون، مربیان، ورزشکاران و دیگر شخصان مسئول اشتراک نمودند. ضمن جلسه مسئله‌های مهم فعالیت فدراسیون از جمله نتیجه‌های کاری سال‌های اخیر، دورنمای رشد تنیس روی میز در کشور و تکمیل زمینه مادی و تکنیکی مورد بررسی قرار گرفتند. همزمان توجه مخصوص به آماده سازی ورزشکاران جوان، بالا بردن سطح کسبی مربیان و گسترش همکاری‌های بین‌المللی ظاهر گردید. در قسمت اساسی جلسه انتخابات راهبریت فدراسیون برگزار شده با آوازدهی اشتراکچیان رئیس نوی فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان انتخاب گردید. تاکید کرده شد که برای رشد همه‌جانبه این نوع ورزش، فراهم آوردن شرایط بهتر برای ورزشکاران و بلند برداشتن موقع تنیس روی میز تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تمام کوشش‌ها را روانه خواهند کرد. اشتراکچیان جلسه با انتخاب راهبری نو اظهار امید نمودند که فعالیت فدراسیون در مرحله نو باز هم فعالتر گردیده دستگیری ورزشکاران تقویت می‌یابد و نتیجه های آنها در مسابقه های منطقوی و بین المللی نظررس خواهد شد. در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان مسابقه جمهوری والیبال برای دریافت جام فدراسیون والیبال تاجیکستان برگزار گردید. در مسابقه ورزشکاران از شهر و ناحیه‌های کشور شرکت ورزیده بین هم رقابت نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان با دستگیری حکومت مملکت امروزها برای تامین عمومیت تربیت جسمانی جوانان و نورسان تمام شرایط فراهم آورده شده. جوانان ناحیه در شرایط خوب و زمانوی با آب و تاب بدن و مسابقه های ورزشی مشغول می باشند.
дар асоси нақша чорабинҳои Федератсияи волейболи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 20 то 22 декабри соли равон дар ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол миёни ҷавонписарон ва духтарон барои дарёфти ҷоми Федератсияи волейболи Тоҷикистон баргузор гардид ки дар он дастаҳо аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон иштирок намуда дар толори варзишии гимназияи рақами 1 ноҳияи Дарвоз миёни ҳам рақобат намуданд. ин мусобиқа бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш, баланд бардоштани сатҳи маҳорати варзишгарон ва рушди волейбол дар ҳамаи манотиқи ҷумҳурӣ равона гардидааст. ташкилкунандагони ин мусобиқа изҳор доштанд ки чунин чорабинҳо на танҳо барои баланд бардоштани маърифати варзишӣ, балки барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамкории зич миёни варзишгарони ин риштаи варзиш дар саросари кишвар мебошад. ин мусобиқа ки бо иштироки дастаҳои мардон ва бонувони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташкил гардида буд, бо як чорабинии муҳим ва хотирмон табдил ёфта, дастаҳо миёни ҳам бозии дӯстона намуда, дар тӯли 2 рӯз бо ҳам сабқат намуда, беҳтаринҳо барои дарёфти ҷоми раиси Федератсияи волейболи Тоҷикистон муайян гардиданд. миёни мардон ҷойи аввал насиби дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ҷойи дуюм шаҳри Душанбе ва ҷойи сеюм насиби бозингарони дастаи Хатлон гардид. миёни бонувон бошад, дар ҷойи аввал дастаи волейболбозони вилояти Суғд, ҷойи дуюм вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҷойи сеюмро вилояти Хатлон ба даст оварданд. мусобиқа имсола нишон дод ки варзишгарон бо маҳорати баланд ва рӯҳияи рақобатпазирӣ иштирок намуданд ки ин барои рушди минбаъдаи ин риштаи варзиш дар кишвар мусоидат менамояд. барои варзишгарон ва иштирокдорон ин мусобиқа на танҳо як имконияти рақобат, балки як заминаи муфид барои дарёфти истеъдодҳои нав ва муаррифии бозингарони бо маҳорат дар ин мусобиқа буд. ташкилкунандагони ин мусобиқа умедворанд ки дар оянда низ чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд ташкил гардида, беҳтаринҳо муайян ва аз ин намуди варзиш берун аз кишвар парчами миллати хешро баланд мебардоранд. хушназари Зиё, ноҳияи Дарвоз, ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.